Kinong Hikai School Ad Hoc kahapo kashatri jong ka Federation of All School Teachers Association FASTOM haka arfu artrik uyayong kila penlong ya ka jingya ipat ba but tu secretariat halo ka jingska menti ka sarkar ya kimat jingdawa bakentum ya ka jingkentiu ya baro kinong Hikai Ad Hoc syaka defisit.